act of seduction. What will you say about that? Now, understanding about that sentence, no cry again. Seduction. Yeah, seduction. Seduction, yeah, the BHS, a branch, a cost or nipa mienu ntem. Okay. Say ubi hu bema bi hu oba, and I say oba ebi hu bema. Na ope a kwan bi so say onene be kasa, and I say obechi nipa na attention, but onhu de obeye. Okay. Na nhwehwemu kire say ansa na obi bi hu obi na obepere no. Ewo nioma mienu so one ebeka wakoma. Eka wakoma na chese osifaka wakoma faka utiri. Nti eka wakoma na chese aka utiri. Na edu sabre na ewani waso wano esheki body onye okay. Enti no say party asia de obeye ne se be ma wote akiri a ebi oba ne ti no na chese uwiwie wani ehwe no in a way no wa wadwene mu wo kan sem for ba no ho o wadwene na uwie wani hwe no no ya na yewo the spirit of reflection. Unexpectedly ube say oba no be ba behwe anim na wasre ahwe na kakra ebi ana wa hu enti no woti ho no na I say oh hwe baby o wona bo say sa reaction we need to me ba apart from that so no utimi sorry ekutwam o baby ote no na I say wa hwe nanim kakra ebi okra wo kutwam o baby ote na o de ho apem na konya kakra why sorry na wa hwe nanim no wasre kakra hwe no se ba adwuma mu nso so a ebi ana oni obi wo adwuma mu na wani gine ho but mo need the same office a different department normally no fast and was all the court the table ho kra utimi e de call na wakase onye ha na ode beba na was all the call the other place no aka sorry no was smile kakra ni nyina no na o twe na dwen e de ba also now apart from that so it meet na trotrom taxis mu bus terminals ema uhu oba ema wo yam hyew oba so timi hu be mama ono so ne de ne yam hye no what do you do sometimes in trotro twekotwekoi na wahwe no sabi o mani bi onso omo dress so ya na omo busu go kakra ahwe wo yi anu yi wani ahwe kakra na wasre kakra ena mani bi onso omo hu se o hwa obi o anu aye se ene yi wani na hwe nti onu timi yi nani na wawie wani na ahwe kakra na wasre kakra na ebi wana don sa apem no kakra ebi onso so a we strong now ye bolder put me catch and say oh madam what are any feel yeah a man also so no normally be my dear also to me who how I be compliment your bar oh to say na me ra hire make say na me da my lucky me da mam you know tell me at least you people gave me a smile and a way of getting your attention towards me now apart from that no oh this Abena and no chini dear we have a be agree me am to say baby how fire san Abena salon no boka to any problem you let's set kakra we sha man so a takum brunchem pimpa ba ko ba bi si a wahwe ni kuli high kama na wo hwe ayi wo hwe de koma and na de egu ho no we say I just a bad job okay say one come bad job and I say Hollandia and I say Jamaica onya bi oh nti bibi say no what's your banner oh parties oh wow lady you look so good wow chale nka we go nkomu de enye easy enne de me no bediasa onim no beto kasa no she goes like whoop because who is this guy oni bema na nam oni na fofo na baya beto mu fifie ba no obi an kasa ankyere no obi an yi na ye obi an jeje ne so na all of a sudden oni nipa be 5 ne fifie ba no obi an kasa na wohia no na wo kasa no wo mani chimu ye ne de okotena se a wo be try set direction na wo be try no wo be face no clockwisely it will face no clockwisely no nkotena na chi no no pese wie na ni hwe wa afi na okoda ne kon da bi it will be pomodin so be face no nti oti wo nyina na owie wani ehwe ne kakra ebi anu aye ne high kakra aye ne say kakra ena adwuma mu so na mo wa ya gifts chocolate kakra okoto drinks lunch mba cookies bi in between lunch ye use no oto drinks na ope biscuits bi na chocolate bi oh ba oh Angie and I say oh ama on my way to the office I bought this Charlie you can have one but I say oh no I'm okay oh come on baby come oh not just say and you may be a defe
any akro bi ni ensem de bia obeka kire oba no na normally o ka sansem ni nyina also this city di akire okay so ni say o senya okay any bomodi ama be o senya no ahwe ni yi but normally oni oba kasa ma o simpie sere kire no oni ne kasa na fe nso no e ma mpe abobo bebre nti so oba o do sa e ko no ho no kasa o da bi ana o ye din a eno nso so wo de akire okay so ti ase nti sa ne mo ni nyina no oba bia ne actions ne reactions nti ekwan abefa so ne adwo akasa enye sa kwan na abefa so ne ekua akasa enye sa kwan na abefa so ne abena akasa nti obehwe time enye sa kwan na abefa so ne abena akasa nti obehwe time oba ne ye okay for that kind of discussion or that kind of check tacting then at the same time no you look at the reaction na or the bano say chemistry no e work there now you are quick to go say and work here also change method no now ko o say the obey no nti mema menu aba so akakakra na ya ko ama e na abeka fa enen komotwetwe ho act of seduction said brother James aka sana asamete say uhu obi we be ma na say we de me yo banti ma men kane amen fan kan ma be de ma men kane ma be de say ba se uko ba bia na se utimi corporate bia se na wani akoto guy bi so nde de mi ruka za de mi nkampo se mi mvan fa bi fa bi wani koto be man so a utimi don prekope wakoma wa hunu wani to no so nya o awada no wakoma na so wo ya ba hinti kware manya no be fa so a o be kan se mi a kire ni pai wonza na wakoma bo piri na se wani kura ko hunu se bia na oni ba bi kura mpo ni bebe ne wo ko dwonso ni bia wa hia no wakoma afi a kire be hunu na ba bi tibo wonza na wakoma sra yo bi because ase bia wia wade bia fi se mo ahyew te wo hu de me kire na wo be ma na apɛ no a na bia na wo de wa wo wie wani ahwene ono kura na dwene ma na ho so kura bi kura nso a na wo kura yen wo mpɛ wo obasa wo mo wakoma ye wo yije na wo di ya wo wakoma when the party again be che akoko sere ne menyina wo we kura nye de because adie ne wani akoto so anka wunya abewe na bi no we what I say just up and down sausage not the table sausage be mo akoko abebonza wo de yi kura wo ayi ma wo nche dan for baby inteba sa wa koye ba ne kan ye de ba me mind there onya huna opa be ma won fa ho oba be ka wa nye yo koni baby na wo ba yi woko kende mire wiase ayo ba de meje kwa wala abaye yi kure obi twa photo I think you say o seduce no that's what ne me ka say eba ho oni mi di kare kan say bi kure mpo aw sore say ko dun no ko hia no wakoma ju bi bia be ma type ni ope bia ni wo hia ba wo ko hia no hia wo ntimi anka wi antena fe ono so kura betana se akire wo yesa sa woni ba bi kura mpo ni yere oni ne bebe tinama wa ye bibi ba so ko hia na tani oni bia ne namu a ba de kwar be wo be fa so be nya be ma de wo ye bibi kitu abi wo tena se a kwar be fa so be ye hu ni ade bi ne kwar bi ine fun ikura tifi a bi fra be hello so be unza wa hele wo ye ni ma bi de de wo cheche hu bi amba hu ni za wo so kura wo ya ho wa hu tu ye sa ni ma fe na wa so bi kura unkwadun so bi ekura nso wa so pe se be ma hu shepu ni ogu wachi otu ni egu wachi wa hu de meka nti ba nso so ka se wo di bibi be chi be ma onya de bi ni o hu bebiri se wa ye wa dwene so obeywa wa ya se wo be sori kwari nyo be fa so kura be kasa kwari be fa so be num so mi ga da kura fie o te unu so tutu but ye because wa unu o crash no me pe de me pe ba kono san ko hobi onu muso na wo tu ayi be ka ne se onu muso na ayi try anu na wo tu to o se ba bi ba wa ko pe ti ati wa ko hunu bi ni ope no ti wan say wo cheche ne ho na wo ye ne kakra for the man to know say wo no kura wo ye raba it's a lady wa hu wo ye raba wo lady no so what I say the kwari bia nyumira he ana wi ayi wo be fa so a wo be ye nyema bi kura ba ni nya brede o tin kura ko twem be ma nche
no de no kura akopem kakra bi na me boa so na akonwa kura nya tim one so na waka o mba I'm sorry. Oh kafra ni nze bonza na number je oba beba mi hiu so we nti ba de mi mu ni say wo bibi na lo pedia how to get it onye problem say what does it because be ma cry onu ahunu bi atima ya mana ye be ma cry na mane to so na wa ba wo na ma wo to shake dia say betima ye ne ma bi na ma so you shake the body wo say wo be shada e ma baby that we didn't attention so ohunu be mo tim shake by force wow yes idea wo pe ohunu wow idea wo pe oh this is wunya idea wo pe bi yo be fa so a bonzo be ye yi na wo yo okay, but Abena Okasembi, I just quickly want to add a little. No, kase a money be or wa, omuhu bema no mo pe bema na ya na eyedene. I be part of your system. But we are assistant. Me too, me man for. Last night me catching for statistics say say nipa be 7 point something billion we are no. Am I 5 point something billion? Okay. And a member just 2 billion. Okay. Into no social more a man no a bro member no so be brave. Intimate streaming your man say the act of seduction ye can was say mama fan say more fan trasa mama ye ni nko ho na ya dwen nko so. Say upie na ohu be me bi na say wani gine ho your structures ne body languages be out there. See the menu be kan say ye dwumum na say pita hwe ma be ma ne ta sorry kodwon so a who satan na satan mo so tumi sorry kodwon so ti ase utumi ko twem ekogina no what say they also kodwon so be opie no hey you kept long there you understand na be like oh that's so okay I'm sorry next time na afi woni ni nya sakita wodi no sometimes office no shifting of files and getting closer and saying hi, can you take me out for lunch and those kind of things, no? And also near bad. And I feel so say a party as senior dinner said the no cano. As much say obe pesa obe tenase. In the gestures, no ubit me tenase in a way say a be as I did no say unufu who go kakra. What's why no wapu obuse. No what's ho umwa ochi umwa no adani on say umwa no yon who be say be. Ono na 40 ono ahye that boss serious kakra wo de egrofo fo say sada no ye krase ni but you knew what you were doing so ti ase and I feel so hwe na wo shape na otumodu kakra na onufu so wo ho kakra omo anu asori o sorry a mema de ompade efe into sorry sana wo ko obi abegesi at you but over back no you know where you be looking at into no hwe se be man so hwe wa once a while betimi akwa kofa ne table kakra enya kura no bit ma kutwema I like your shirt you know bibi Joshua de be man sha what man the compliments be onimo de bet you know we shouldn't be afraid of telling people say you look good and all that so I believe say with those things no it will help in a way. Okay, with those things how can I tell a lady that I love you? We quick one a question. You said a good evening. I'm Bismarck from Bekwai inside Western North. Man, how can I tell a lady that I love you? Walk to her and let her know. Okay. Look at her. Look at the day that she's in good mood. When she's in good mood, walk to her and let her know. Okay. But find a nice way of saying it, not the boom boom type. Find a nice way. Okay. Take her out for maybe a dinner or a lunch. Oh, okay. Time mini Abena Kasano Kasindi. What I say, a Ghana for my young start to say, yes, be man up and also be catching. Well, Grofo be by Timothy Kissim, a mechanic say, compound house near the day. I will near my baby. Or near question my bimwa, why must I into me, in breaking my yempe me mind. Seba. Me yashin bi anasa ba ye bold kire bra bi say na ni so ofo mani jo wona say bi be kwatena kra ya bibi kakra bi asi no opese obeka na bai wa ye mo wo ko be ma be ka say otonya ne be pe eno no ye sabio ba betim ama dey say obeka osuru because him say one me ye good wa obedu ba bi ama sabi eya tete kwa asem and I'm into na meka say ewiase asesa eni biaba se bema yesa na bema no ya tete kwa we krase ni sabio we krase ni ni mie esan say oba ni bema enkita hudi ya na nkomo ayedi no enye nnemu asempe
enkomo bi ekoso ne ewo oba ne be mantem no ewo se kamo mienu pentem de otoso miensa bi ani wiase wo so otibie enti se me na mbeka yo na wo kan yo eye wo ye mienu ntem asem okay bibia besi bia no menka ho what I say okay well all I want to say is that ladies should be bold nowadays to make advances to the men. Not forgetting our culture. Yeah. Oh, it doesn't matter. At least the cultural aspect is there. But you see, the world has revolved itself. So I don't see why a lady cannot say, I'm in love with you, or cannot make advances to a man. Okay. I believe when we do it on both sides, it will help. And when a lady make an advance towards a man, please don't go out there and tell people. It's uncultured, please. Okay, it's uncultured and Ama. Yes, I know Beckham. Yeah, said Abena brother Aka. Memano, Munya say, a map and one, I'm a good young for him say, and a will pay me. Not moon saying, I brofo, I'm going to compare mine, and I'm a couple of you. The governor on fire. Oh, what kind of book or record? I got to Facebook. It won't fire on view. Na otu baby o friend na mescom kwa na because enya dey a we feel edumu start say mo be ka twi a kire nkrofo na ne yema nhehye no eno ye hello can I have your number na ne yema hye no because brofo na wo be ka no e bia onte it ma say me tete mema no mo ma mo nsem no mo twetwetwa nsem so na ma no ntimi nye open ani ama oba ni jidampam dia e bia brofo bitim fam so dampaso na oye ne wadwuma na nani age tinka I love you as the nani age ba sempam ma ya munya brofo no anya sa mbadwuma ni so munya brofo no ampa